大家平安，大家拜托出家jam-jaman nama kajanana sulivat. Sakatu suaka jam-jaman na urja supui na kaino cemas imazai tua Yakubu. Imazai tua tira suratan imazai tua ita kaya patuta puru katuwaro kaya. Yakesu sancang ita usabaji. La fikir maya kinam tua kisang sinsi ya mapolat. Ayat tua kemelangmu tua na kisang sinsi uri pada pasrapa ini nanga tua zuma papa pen api tua kemudamu danga sepasari-sari witi nama polat nu izwa sau ini ka sepasari wangata api tua si aivuan ki nama paseet angata timadu kina cawa-cawa nanga nimadu ki varain uta pakirain toa nangwa awarong nimaju pai nu uri pakirain ngecing toa rigi toa pinangal toa vatulayan pai makaya itina timeritik saca paki penidi kina cawa-cawan penolat saca pakirangi pasa tua uri ya sazuan pai kini menemu varkun uta namaya tua zua kina kudar lakwa kumali ya si juru-jurung nua upisura vari mavana zua kedi-kedi ya papenidan sirerain tua varung na amutinting cau-cau paki peni-peni da pasa zua tua uri sazwani pai namaya tua zua uta ada seman kedi-kedi itu ada kina cawa-cawan lakwa ni kemudan tua na penarawa sa kai no pupatarva nangaken azwa kedi-kedi ya sapui makaya lemama tua tali asarawa sa kasih-kasih ada seman maro sapu yang saka mavana kasizwan noa kana pasari-sari wanga itu ada kina cawa-cawan au makaya lemukuya itu ada kina cawa-cawan penolat saka mana patari tua sapu ya kasih serem sa uripi nata kinai kasawanan marka cau-cau maraka namar temali-mali ya umuji-uji maraka ayam maraka atuvi-tuvi maraka lava-lava ka penolat harai na pakirai tua varong noa cau-cau au pakiraingan anga pauri amina seman nekaanan no cau-cau benara pakirai tua varong ani maju ini ka cebengan cengan pasariu saka kina peluan noa sifat saya duku pai ja seman ja sisam paravasa tua ja marereng ada kama cemas nama yauta ada seman ada sikuyas tua zua sini paki suara tua semasa mati ya marka cau-cau azua seman parava sekatua kemuyas mama wa angan kina sizwanan la markaku vetek ini ka nangwa maya tua zua
mataita sitsivut aki makaya cemovo toa sangwa katoa sakuya zalum pai lavte isijiku kasyu inika makaya venanga letoa khandang apudu kasyu inika makaya venanga letoa isijiku pai apuda-puda nga zalum inika makaya uta pakaizwa toa sangwa zalum tima puwarung tima puuru danumon no izwa ula papatsuna pitwa nangwangwa shikudan ni maju toa zwa surapelan katwa puwarungan lakwa no izwa patara kivutuan katwa kitu mangwaan itwa no warung maya sa mikemudan-mudan maya uta ivivu vensa paetse vetwa kauridan turu aichu namaya tutu cawan inika nakemasi tarivava manches nas palawak sakamaya toa ika cawan toa salingan noa kina cawa-cawan toa akuma no izwa patara katoa kitu mangwaan izwa uta malalokuya-kuya katoa nama pakakaizwa-zwa nakuya-kuya kakudan lakwa azwa namasam puwarungan nangata toa nakemasi dari vavau sangasangasan nama paseet sana ka ro pada jalu-jalu ro nangwangwa na surapel pasusu matsuvong toa penaura katwa nangwangwa sikudan inika pasumaya-maya inika nami nangwangwaan vangal noa nangwangwa penolat na kemasi toa temaretaram toa madajalu-jalu nga caw-caw masan kisamula niya maju bonusam toa si padajalu-jalu ai chu kai noa sema sinimichi kimazai toa雅各书的3章1到18节，爱就阿里那点一点是不会那个malu。都说个咱们的man阿西尼普达尔万讲的送葬咒诅咒呀，送葬诅咒，求主帮助我们的口发出送葬之声。带来纯洁、和平、谦和、友善、充满仁慈的果实，让我们拒绝咒诅之口，不被魔鬼所引诱，不因情欲和嫉妒带来纷乱与邪恶的行为。但愿我们的口涌出甘甜的水泉，成为众人的帮助，世人的祝福。让更多人因我们说出的话语得到鼓励、安慰与造就。Acu mana sini putarawan dan tintu soka jam-jaman apa kata itu song zang诅咒 ini dan itu latin na puringaringau latin na paena atau sini pada sekata na sama tu soka jam-jaman sekatu soka jam-jaman asini pakai nama dan itu。我是否一方面发出颂赞上帝的声音，另一方面又说出诅咒人的话语呢？如何才能成为言行一致的人？请拿呀讲定，来今天那不灵啊灵啊，不要做双标Maya pasal sumaya maya tasu warung saka lasunana
ikan nama tujuh sini pagi turun什么讲的点多一方面在发出颂赞上帝的声音，一方面又在说出诅咒人的话语。是那样讲的点，那今天言行一致。是那样讲的点popopori我讲的点多saja sini pagi nemenem salah今天nemenem ayah kenapa semarau ka inuli。主上帝，感谢你赐下口舌，让我能发出颂赞之声，向你表达真诚的敬拜、感谢、赞美与称颂。愿你帮助我在言语上称颂你、颂赞你，在行为上荣耀你，必能造就人。奉主的名求，阿们。Mali-mali tu suaka jam-jaman nama kajina seselang asuma putua kai no atsaman latina napa lamunana kini zan tu suaka ni adavan ayakena pasamarau ayakena pemade-made janikin taja pingan